Hvala lijepo, ne treba aplauz, ja sam zbog para došao, nema potrebe. Ali eto, u svakom slučaju, hvala vam, dragi moji, salam aleikum, dobro večer. Dobrodošli. Za one koji ne znaju koji ispred hora, jedini sam ja jači od države, ona ima jedno jace, ja dva. Dakle, to je jedino po čemu me prepoznaju, jel tako? Dakle, baš vam hvala što ste svratili i kartu platili. Ko nije platio na ulazu, plaća na izlazu, tako da vam je sve jedno. A nije to zbog mene, nego zbog žene mi u mene. Ona jako voli životinje, lava u krevetu, mečku u garaži, lisicu oko vrata i majmuna koji je sve to nabavlja. Pa samo zbog toga da ponesem malo para kući. Biće ovo sjajno večer, večeras. Tu su Džida, tu je Meri, tu je orkestar Bakšiš, nije Bakšiš, Baraba band, ali svejedno hoće Bakšiš, da znate, mislim da ne bude. Dakle, momci su tu, sve je spremno, bit će večeras puno hitova, otpjevat ćemo sve naše hitove, ispod kruške ležim potrebuške, reći ću ti materi što sam bio na tebi, što na kahu zoveš mene kada nemaš popržene, sjedi cura na jednom kamičku, 3 prsta stavila u usta, tačno. Ili još jedan hit, kaže djevojka se u košulju gizda, gleda momak, vidi li joj se stomak, tačno tako. Dakle, bit će puno hitova večeras. Moj, ja jednu pjesmu volim, kako starijim svega teže, nije onaj. Kako starijim sve te više volim, ta ne znam nija kako se to sve zove. Uglavnom, kažem, bit će ovo veselo večer i bit će sjajno, tu su svi gosti za koji su rekli da će doći. Eto lijepo, dakle, još jednom pozdrav svim mojim dragim, kako vi to kažete, Kozarčankama, jel tako? Baš je lijepo reći Kozarčanke, a neki dan sam bio u Sisku pa sam kazao, drage moje Siščanke. Pa baš nije prošlo kako sam se ja nadao, ovako drage Kozarčanke baš lijepo prolazi. Drago mi je da smo večeras skupa, bio sam tu i prošle godine, a ljudi kako vrijeme leti, jebote, dok spavam 2 puta sa ženom prošla godina, Bože sačuvaj. Ali eto, ja vjerujem da nismo ovo ni jedne noć. I ne spavam, ne da oka sklopite, pravo ste. Ali kažem, eto, drago mi je da su došli ljudi iz inostranstva, inozemstva, jer ovdje mi jedino što možemo dobiti zemljotres, ništa drugo. Neki dan bio zemljotres, nisam ja ni znao, nego čujem svoju komšinicu Zunu, kako zove Konuševa, Aluševka, osjetil ga ti jutros? I jesam, kaže, Boga mi dobro me zdrmuo da bi duži, ne daj Bože, ne ti ni živa ostala. Skonta ja zemljotres bio, evo. Kajmo ovdje to samo moraš dobiti, ništa drugo. Kažem, ovo će za vas biti nezaboravno večer, nećete dugo zaboraviti da ste dali po 7 maraka za kartu. Tako da vam se i naredni mjesec mogu zvati Prosinac. Ali nema veze. Biće to veselo i neće niko žaliti pare. Uglavnom, ne znam kome vidi tamo vi pozadi, ne znam ako me ne vidite. Vama jeste najljepše, ne kaže se džaba ko se zadnje smije, najslađe se smije. Ali ako me ne vidite, vi gledate ovo ispred sebe, pa kad se oni smiju, smijite se i vi, da ne gubimo vrijeme. Eto ti. Još jedna stvar, ako nekoj gospođi slučajno od smijeha pozli, samo je otkopčajte bluzu i zovite mene, ja sam kriv, nemojte se vi mučiti. Dakle, eto sve da se dogovorimo, imam još jedan dogovor, ukoliko vam se dakle nešto ne svidi, ako bude nešto da se ne svidi, vraćamo pare, ali pošto se nama vaše pare sviđaju, nećete ih dobiti nazad. Dakle, sve su to neki dogovori koje sam htio s vama da se onako odmah u početku dogovorim. Ja sam večeras želio da povedem moju ženu, da se druži s vama, rekao da vidiš malo da naučiš te jezike, ali žensko baksus dogovaralo se s nekim jerancama kako da se obuku, pa se dogovorile da svaka obuče haljinu kakvu kosu imaju njihovi muževi. Kaže, moja žena je, pa jebga, ja ne mogu ići, neću gola pred toliki narod. Doduše, meni puno i ne smeta to što nemam kose, još nikad se nisam uspio prehladiti. Žena me po cijelu noć pokriva po glavi, viče što se okrenuo naopačke, crkvu da Bogda. Tako da i večeras nisam sa sobom poveo ali eto, bit će drugi put prilike da ona dođe.
Dakle, sjajno nam je večeras, klima izuzetna, vjetrova nema, ako i neko ne bude puštao, pa strpite se malo da ne bude toga, jel tako? Dobro. Dakle, očekujemo još goste da dođu večeras, bit će ih puno. Ono što je najvažnije, da ovdje u objektu imate tamo 2 WC-a i to je sjajno. Kod mene tamo gdje ja živim u Sarajevu nema nigde javni WC, pa se narod nalazi u Uzogradu, uzlazi gdje stigli. Da li ješ upatio policajac, piša čovjek Uzogradka, odmah da se zakupču. I ovaj se zakupču, a ubi se osmijeha. Kaže, šta se smiješ? Kaže, ti misliš da sam ja prestao, jel? Nema to kad krene, ni policija ne može zaustaviti jarane. Ufatio mene, veli, moraš platit kaznu što pišaš na javnom mjestu, koliko ti je 25 maraka. Ja mu dado 50, kad nešto traži po džepu, šta je jarane šta tražiš? Kaj nemam da ti vratim kusur, mora koji ne treba piša, i ti ja častim, ajde bogati, ko da su neke pare jeboti. Da li si budale, onaj moj jedan Vebija ovih dana išao na more, vratio se drugi dan. Šta je bilo? Kaj otjerali me s mora. Ko ćete tjerat s mora, Bog tu bio što? Kaj jebe ga ja pišu u more. Preko svi mi pišamo kad uđemo u more. Kaj jesam ja nisam ulazio nego odgao sa skakaunce pa vada za to, kaže. Mislim, znaš, pa to ne možeš ti sve, eto ti. Uglavnom, sjajno je večera, svi imate mjesta, imate našta sjesti, imate to gdje spust pa kućeš bolje, jebe. Ja imam jednog mog jarana, danas sam ga sreo, vidim nešto nije raspoložen. Šta je prijatelju? Kaj pusti me bogat, nije mi ni došta. Šta ti je, veli, ja da ne bio? Kaj čerka mi se udaje. Ja bolan, pa to je radost, a ne tuga. Kaka kaže radost, bolan, udaje se za Kineza. Preko dobro, šta je tu problem? Kaj čuj, šta je problem? 2,5 miliona svatova mi se najavljaju, gdje ću i smjest, jebote. Zato kažem, dobro je da mi večeras imamo mjesta i to je najvažnije. Prije nek ću poći vamo, išao sam malo da se dovedem u red, da se ošišam, dođem kod Brice i on njega krenulo, on je u 10 sati pijan ko letva. Vidim, bola, rekao, ne moraš me brija tako pijanka je, ti se ništa ne skiraj, ti meni sam pokaži gdje ti je glava i nemaj brige, kaže. Bježe, ako ban odem kod drugog da me šiša, cijelo vrijeme pita kako ti je bogat žena, dolazi u ti punica, rekao, šta to ti jena na mene ispitiješ za ženu i puncu, kaj kad ti njih dvije pomenem, tebi se ovako gore kosa digne pa te ovako šiša, kaže jena. Svašta se ljudi izumili, Bože sačuva, eto. Kažem, za ove koji su došli iz dijaspore, nije lahko, nije vama gore, Boga mi, radno odijelo, što kaže onaj Ekrem Jevrić, posao, kuća, kuća, posao, ali eto, kad dođete vamo bar da se provedemo. Ja imam jednog prijatelja gore negdje u Njemačkoj, radi, ja umro mu babu u Bosni, pa ne mre da dođe na dženazu, nego ovako zamali je rana, kad deti Boga ti uzmi kameru, pa mi snimi dženazu, stavi na onoj DVD i pošalji mi gore, ja tamo mogu gledati. I onaj mu snimio negdje do pola, nestalo mu baterije na kameru. Aj kaj jebote, kada on zna kako je bilo, ja s njemu nasnimiti oni raniji dženaza, pa mu sve to na taj DVD i poslati. I stvarno poslao mu kad zove ga taj jaran ili prijatelju, nešto ti ne valja s onim DVD-em. Šta ne valja ili kako će, brate, valjati? Do pola dženaze nose mog babu, od pola dženaze babo nosi sam sebe. S tim ne možeš ti to, sve ne ide, pare i sve, ali eto, mi pokušavamo uglavnom da se organizujemo i tako. Eto ti, bit će ovo, malo se još smještamo, malo tražimo mjesta, ali hvala Bogu, toga ima. Idemo sada, vidiš kako ovim momcima, čim ih pustiš, oni pobjegnu, ne možeš to ti pofatat. Neće niko da radi, pa gotovo. Dobro, ja ću gledat da što prije završim, pa da idem kući spavat. Nisam noćas ljudi oka sklopio. Legao sam ja na vrijeme, prevrćen se, viće žena, šta ti je? Šta se vrti crkvu na Bog da kad od tebe nikakve koristi nema. Ko pusti me, bol, nije mi ni doštava, dužan sam onom Iranu Vebi i neke pare, ama ne mogu oka da sklopim. Kaže ona, sad ćemo mi to riješiti, otvori prozor, viknu Vebija, nikad ti moj Ismet neće vrat pare. Kaže sad nek se on preuče, ti spava, jesi budala i jebote. Stvarno, što se ja sekiram, on dužan više od mene, pita ga Jarane, kako ti spavaš tolikim dugom, ko što, kako, ko malo dijete. Kako pa ko malo dijete, kaže, sad spavam, sad plaćem i tako sve do zore jebote. A veli Ismete, imaju imeni dužni, neće da vrati, jedno suljevnika je dužan 10.000, neće nikako da vrati. Pa što ga ne tužiš? Ko ne mogu ga tužiti, nemam nikakav papir kao dokaz.
Lako ti je to bolan, pošalješ mu poruku, Suljo, dužan si mi 20.000. On će ti odgovoriti, nije tačno nego 10, eto ti dokaz pa ga tuži, jebo ga ti jebci. Ej, pusti vam. Uglavnom, pare nisu baš neka dobra stvar. Ja sam imao jednog prijatelja, on je otišao u bolnicu, stariji čovjeka, dobio na bingu 3 miliona. Potrefilo ga tada i ne smiju da mu kažu, trepće ga srce. Kaže, doktor, ja ću njemu to reći. I pita ga doktor Suljo, kaže, kad ti dobio 1 milion na bingu, šta bi uradio? Mo koji kupi malo ženi neki stančić, malo vikendice, kad je djeci nešto dao, pa dobro, kaže, a kad bi dobio 2 miliona, 2 miliona kupio bi manje, kaj kod komšije, nek nema, jebo ga otac, čitav me život zajebava. Kupio bi to, kad kupio bi još malo ovako zemlje svuda, sad doktor taktizira, kaže, a kad bi dobio 3 miliona, Vala, kad bi dobio 3 miliona, tebi bi dao milion, doktora strešilo srce, jebeš pare, ne mreš se to. Zato ti kažem, pusti, pare nisu baš onako dobre i početi pričat, opet što sam zaspao, dao ja bakšutni oglas da prodajem nekog starog golfa, ja sam to dobio na tomboli, bio druga nagrada, prva nagrada bila torta, eto kakav je jebe. Ali moraš ga se kutasati, ja dao oglas da ga prodajem, kad negdje noćas oko pola noći zazvoni telefon, javim se ja, viće momak, jesi ti dao oglas da prodaješ golfa? Rekao, jesam. Kaže, ja ti javljam da uopšte nisam zainteresovan, spusti slušalcu. Ja rekao, budala, majko Božja. Opet što sam zaspao 1 sat, zvoni telefon. Ko je sad? Kad taj moj jaran webija? Šta je jarane, šta ti treba muva doba? Kad ne trebaš ništa. Pa što zoveš sad, kad sad mi jeftini impuls? O jebote, impuls, ej ti. Bježi vam, pusti. Opet što sam legao, ufatio me sanija kad neko zalupa na prozor. Šta je sad, viće neko, ismete, kaže, trebaju ti drva. Ma rekao, jebote, kakva drva u ovo doba. Ne trebaju, ustaja jutros, nema ni jednog drveta pred vratima. Ja rekao, ne trebaju, on odnijeli, jebem se, što ne bi jebem. Ej, ljudima, ostao bez drva, presam u zoru, ufatio me san. Kuću zaspat, ma nema to šansi, probudu, žena viće, ustala ona viće, hajde kaj, dignite se jedan od vas. Digo se ja, jebim. Aj, kaže, kupim mlijeko, lijepi i šta treba, za kuću. Išao kupovu lijepa, ga ovako nosim ispod ruke, kad neka komšnica s prozora viće, komšo, rekao, šta je? Kaže, jel mekan? Rekao, da nije mekan, ne bi ja išao polje, pusti me lajati, nemoj me tu ispitivati, jebote, čuj. Vrati se kuće, viće, žena kaže, Ismete, kaže, krava je čitavu noć vikala, ustali, Bogam traži bika. Pa što meni govoriš, nisam ja taj jebo. Kaži li je vodi kod bika, zove veterinara, radi što znaš, nešto joj se mora činiti. Srećo, meni prvi komšija veterinar zove ga, rekao, hodi je komšu i bogati, da mi osjemeniš kravu, dođe čovjek stvarno, sredio se, to odijelo, to karavata, to tašna u ruci, ali kad hoće baksus, probudi se, ona moja nana je, zlo je našlo, gleda ga ona, viće, šta me to ti najano gledaš? Veli, vala sine, nek sam vidjela bika u mašni, onu stvar u tašni, pa nek odmah umrem, kaže. Pusti ga ženska glavo, šta si ga se svezala, viće ona, kaže, sine, oš ti to sa stolca ili ćeš iz zatrke? Veli on, pusti me najano, reci koju kravu treba osjemeniti, nemam ja vremena. Ene veli onu šarenu, sine, što ima ona ekser iznad glave. Šta će mi ekser, kada čuj tebe, šta će ti? Pa naš pantola okač, o jebote, naljud se čovjek. Ma rekao, što ga dira zlote, našto kada je vodi nju sine kod pravog bika, znam ja koja je razlika, nemoj pat kravu. Mo gdje će vod ban krava 3 metra u njoj, jebote, šta ću, sjeti se, ja upali traktor, pa je natovar mi pravo gore kod tog čovjeka što ima bika. Pušti ga, neće ljudi, ko da mu je rod sa heja okrenuo glavu od nje, misli se šta mu je crkvo da, ali sjeti se onaj čovjek, pa ufati bika, te mu ovako između rogova iščupa 2-3 dlake i Boga mi završi posao. A njegov mali sin gleda, vidi, viće ga, sad je meni čeka Ismete jasno što ti nemaš ni jedne dlake na glavi. Ja prezobrazne djece, Bože sačuvaj, ti to.